Look guys, don't get me wrong. Counselling ataupun coaching bukanlah bertujuan untuk memisahkan you dengan pasangan yang you sayang sangat tu. Walaupun toxic semacam mana pun. Tujuan you dapatkan counselling is because you're miserable. You tak tahu apa yang you patut buat dan you sakit sangat-sangat kat dalam. That's why you seek counselling with me. Betul tak? So, saya pun dalam sesi counselling, saya takkan memaksa atau memujuk you atau psycho you untuk berpisah dan sebagainya. Ada dua senario kat sini. Kalau you duduk dengan orang yang toxic dan you tak happy, tapi you nak juga duduk dalam toxicity tu. You nak juga kekal dengan pasangan yang toxic. Okey, saya terima. Sebab you yang nak hidup dengan dia. Jadi saya akan bantu you macam mana nak happy sikit. Ataupun macam mana nak focus on yourself instead of focus on your pasangan. Tapi you kena faham lah bahawa dia takkan berubah. Ataupun dia take a long time to berubah. Faham tak? Jadi you tak boleh fokus on mungkin keburukan dia tu. You perlu fokus on kebaikan dia saja. Since kebaikan dia itulah yang membuatkan you stay. Tetapi on the other hand, kalau you claim you kena abuse, you kena. Come on, you're an adult. You buat decision ni, maknanya you rela di-abuse oleh orang lain. Bila you buat counselling dengan I akan tunjukkan, okay, senario ni kalau you buat macam ni, ini akan berlaku. Yang ni pula, kalau you pilih pilihan ni, ini yang akan berlaku. Kita memang tak ada paksa. Even counselling itu sendiri ialah sukarela. Tetapi kadang-kadang klien ni dia tak sedar. So saya akan bantu untuk beri awareness dalam counselling. Caranya ialah bila kita berbincang, you akan aware sendiri. Kenapa aku pilih untuk duduk dalam a toxic relationship? Kalau dia dah tak bagi nafkah zahir, tak bagi nafkah batin, ridicule you, tak hormat you, tak hargai you, pergi keluar dengan perempuan lain, pergi berzina dengan perempuan lain. What? Kenapa you nak stay lagi? Faham tak? Maksudnya, kalau you dah independent financially, socially, emotionally, so, kenapa kau perlukan mamat ni? Sedangkan kalau you keluar daripada relationship tu, you mungkin ada peluang untuk bahagia dengan cara yang lain. So, untuk counselling, coaching, tekan link dekat bio saya.